Menteri Kepala Putih Urakam Isangma hak sengi palai ulong bak sarkar kelai wer ya barok kinong ilam niam nakam taban pelipat ba ya Kapten Williamson Sangma State University hak hatlai tarik ukulan lengkot banyo ya kejengker khu neki kane kalami hadin kejengkren badang shen bak sarkar jelakan pelong ke jinduai kerpang ke Kristan bapen kentang State University ke bandang kong hak kejela ya kebabon kila kentok jor persya ya kane kejeng temu ke sarkar jela Urkam Sangma ula kentai ya ketai kejeng perbena bad ong ngam cem la ong kopte bad hi kenten bad kesenten kidai ki balabu hi dak katuk ni kinong thok kubor nrei ha oj ngan sakot sengpa ya barok kinong ilam niam ban pli State University bad ngin pan ya kejeng kerku kerdok naki ong Urkam Sangma habakren beklap thai kubor ulong bakam don gano kejeng bakla ban pan ya kejeng kerku na kebenta katai kejeng kapule ya kipat ba ya kejela bad ya keri kumta kam dai ban lok ke isu nrei ngam la ban tepat kumno kate kala long kum ke isu ha ka jingilang ka ban pelong dak sarkar un sa khot ya baro ban ya weru iki balang bat ki wei ki no lam niam bat ngin pan ya jengker khu neki kane kan long tangkom tahi ha ka wei pat ka liang menteri pelipati ulong ba ka jing thau ya kate State University ka ban kong ka dei karai ka bahe tam ka blasem dak sarkar MDA hapok ka jingilam jo menteri rang ba ka jela ukurat ki sangma lapan kot Urkam Sangma